Slika govori više od riječi. Joj, gle kak je mekano meso. Amen meš. Zašto to uzimaš? A ne, mi to, znaš koliko mi trebalo da složim. Pa za roštilj? Aha. Nemoj mi to, pa to je lijepi zidić. Dobro, ajde, nećemo to dirati. Sve sam ti omogućio. Pa gledaj kako je to lijepo, naš Zlobin složio, a? Ne, to, mislim, ajde, dajte u komentare jedan aplauz za našeg Zlobina, gledaj kako je to lijepo sve priredio. Pa nema tu. Sve sam ti omogućio, eto. Sve si mi omogućio. Bog debeli i dobrodošli u još jednu prekrasnu epizodu Fatman debelog šefa i našeg Zlobina. Jedan mah od Zlobina i odmah možemo dalje, jel? Kako ti je to kvrga na glavi? Kako kvrga? Jedan krgu na glavi. Pa da, imat ćeš uskoro. Zašto? Pa dok jelo bude gotovo. Čekaj dok ja sam to kvrguša, Da, danas radimo jedno prekrasno ne bi roli, jelo, kak da velim. Znači ovo svi možete napraviti doma za ručak, za večeru, za bilo kaj. Ja kad sam to probao, ja se oduševio s ovim jelom, zato je danas ovo s nama, ne. Jel ćemo mi prvo popiti rakiju? Pa da, recimo jedna rakijica, opet je ova naša prekrasna rakijica s nama. Ovi kad nas vide iz Tipsija rekli budu, kakve su vam to čaše? Čaši za rakiju. Za rakiju, nemamo, za konjak pošaljite pa će biti, ne. Evo tebi jedna, evo meni jedna, kažemo svi živjeli i onda ispijemo ovih par kapi sreće. Muy bien. Od čega krenuti? Ja bi mislim krenuo od paljenja roštilja, a? Može, apsolutno. Ti je ideja na mjestu. Ma da. Ja sam čovjek od ideja, ne? Da. Vidiš, sve mi je pripremljeno, znači živim ko car, stari moj. Zlobin dođe, pripremi sve, kužiš. Sve ti omogućuje. Ja samo ko zvezda dođem. Pa ti jesi. I ovak velim, upaljač, kužiš. Nema tu buraz. Znači upaljač, capa. Tak, vidiš, onda si ovak malo igraš, recimo. Pa malo dodaš tu ovak, gledaj. Tak, čisto da Zlobin ne vidi vatru. Krenut ćemo od piceka. Ono kaj prvo moramo napraviti, stavit ćemo piceka, dijelove ćemo staviti u tepsiju i prvo ćemo to staviti u kamado da se lijepo zapeče. Pa ćemo fino ovako ulja malo po tepsiji. Tako. Evo, to. To malo rasporedimo. Eto, to je to. I sad uzmemo piceka, vjerujem da vi ćete svi znate izrezati piceka. Krećemo od nogica, kojiš, moramo dati jedan lijepi oštar nož i capa. Capa, ne? Prsa ćemo otkoštiti. Lijepo, po kosti, odnosno uz kost. Znači, ovako, nož ispod. Dole, evo ti za igranje, uživaj, dobar ti tek. Evo komade imamo, još ćemo ovako nogice, odnosno batak i zabatak odrezati. Tako. Tako. I sad ćemo složiti za marinadu, za pac, kak bi mi rekli. Tu ćemo složiti malo soli, odnosno tu ima recimo 2 žlice. Imamo tu 2 žličice crvene paprike, ovaj puta dimljene domaće i tu imamo papra. I to ćemo sad sve lijepo izmiješati. Tako i dodat ćemo tu maslinovog ulja. Vidiš ovako i sad ćemo od toga napraviti jednu emulziju. Emulziju, jel? Već miriši. Kaj ne? Da. To ti to burs. Tako. Znači ovo je neki naš recept, rekli bi Fatmanov recept, možda u nekim dijelovima iz kače recimo, ne, od onog tradicionalnog, ali gled, to je takva kuhinja, s tim se ili pomiriš ili kužiš, nisi tu s nama, ne. To je drugačija kuhinja, to je malo kužiš, a nema, to nema niko kužiš, to nema niko. Evo ga, gledaj ovo. Fino. Joj, Dasko si mi sad, to ću morat sve prat opet. Pa to ja namjerno radim, kužiš.
da ti to moraš praviti. Nisi mogao u tanjuru to nekako. A nisam, buras, kako to ne kužiš. A dobro, ajde, Evo, kad gledaj. si ti u pitanju. Gle, a to ti ova, gle, pazi ti ovu domaću crvenu papriku, Paprika, kak je ona crvena, a? Je, bome je. Kužiš, to je baš crveno. Joj, gladan sam. Daj idemo mi to sam na roštilju speći. Jel bi, a? Mogli bi, da. Kruha i udri, luka i kruha i udri. Evo ga. Ali ne, to mora biti uvijek neke posebne. To mora biti tako. Tako, znači bitno je samo staviti malo mjesta između da se može kasnije napuniti tijestom koje ćemo raditi. Tako. Tako, evo ga. Deflektorčiće. Tako. Tu ćemo skroz otvoriti rešetke. I sve kako treba, kapitane moji. Evo ga, to. Tako. Dolje smo ga otvorili, ovo sve radi, poklopit ćemo, gore ćemo do kraja otvoriti. Pričekat ćemo nekakvu temperaturu od 180 recimo stupnjeva i onda to može unutra. Ne? A mi idemo pročitati knjigu. Imam, posudio sam u Jesi? knjižnici, da. Kaj si, jesi uzelo onu? Da, kako postati, Debeli sočan. da, kako napraviti čvarke. A možemo pročitati sad. To si kupil? Da. Znači, knjiga ima stari moj 3 stranice. Ja ju ne bom čitao. Da, ali brzo si gotov. Ali ti bi ju trebalo pročitati. Vidi te sokove koji će se tu uskoro pojaviti. Sad ćemo to, ona mi je otprilike 180 stupnjeva i otklopimo. Tu imamo i vatrice. Stavimo to lijepo gore, poklopimo. I aju paju. Tako. Hoćeš ovoga zapjevat jednu? A poslije ćemo jedno iznenađenje. Ajde, dobro. Sad si me na prepad, kužiš. Sad si te na Mislim, prepad. kao inače nije na prepad. Da, inače je ona full. Inače imamo probu, ono Inače prije. odradimo 3 sata probe, samo za pjevanje, ne za kuhanje i onda I ono onda kao, da. sve je to u redu. Evo ga. Kužiš, idemo i dalje, ne? Kužiš. A kaj je ovo? A to je tvoja. Ali to je jedna. Pa ja sam svoju popio. Ma nisi ti svoju popio, prijatelj moj. Veliš, ti To ćeš sam ja svoju sad popiti. svoju popio, sad ćeš ti Je, popiti samo je. još jednu. Je fakat? Da. Znači, kad nisi gledao kriomice. Idemo krenuti od našeg tijesta. Tu imamo točno 225 grama glatkog i 225 grama oštrog brašna. Vidiš kad radiš u prirodi, onda tak malo neka zna malo upasti, nema veze, to je sve ok. A glatko ćemo mi prosijati, tu ćemo staviti brašno jednostavno. Vrlo jednostavno. Imamo tu pjenjaču, lijepo ćemo to razrahliti, sjediniti. Evo, to je to, Boris. To je to, da. Super izgleda. Da, tu sa strane imamo 7 jaja, ne bi vjerovali. Pa ćemo lijepo ubaciti 7 jaja unutra. Evo, sad će ti škare ovo tu. A škare su trebale biti kao za piceka, ali nismo ih koristili. To mislio sam da to je će kužiš. hoćeš da ti To je, neku to je, frizuru to je napravim. kužiš za... A je, nisi se baš bricao. A mogu bi, da, nisam se baš danas bricao. Ali neko hoće lijepu frizuru, kužiš. Neku punđu. Mislim da gledam ja to. Da. Znaš ono. Ne gledaš ti to tim zato očima. ekipa piše pogledaj se ogledalo. Mislim, kužiš. Ja se ne gledam u ogledalo, ne? Zato mi je lijepo u životu, kužiš. A ima na akciji, vidio sam ogledalo jedno. Ima, a? Da, ono konkavno, kaj proširuje. Ne, je li to konkavno? Ne, trebalo bi kontra. Evo, živali ste u trenutku di... Dok ljuptina recimo, od jajeta upada u jaja. Ja, mislim, to je namjerno čisto da pokažemo ljudima da se sa ljuskom od jaja miče Ljuska ljuska od od jaja. Tako. Umutit ćemo ta jaja. Kad nadalina muti jaja, Pomuti pomuti pamet svima. Nije mala bi muškardina, nadalina, nadalina. Evo ga, jaja smo umutili, stavit ćemo sa strane, imamo tu brašno i sad idemo ovako redom mlijeko, tako. Sve lijepo, dobro moramo sjediniti. Ubacujemo jaja, Džađa. džađa.
Evo sad nam je malo u sredini dok radimo tijesto upalo da bi mogli malo okrenuti meseko. Pa ćemo to sad upravo i napraviti sa ovom nekom priručnom hvataljkom. A mi se bacamo dalje na tijesto. Ide nam mineralna voda. Točne sastojke vam mogu napisati u opisu videa. Lijepo da si pročitate. Idemo dodati sol. Prašak za pecivo, kojeg smo mogli naravno dodati u brašno, ali zabravi čovjek. Dodat ćemo malo papra i dodat ćemo malo ulja. Recimo 2 žlice. Evo, sve smo sjedinili i mislim da nam je piletina taman lijepo pečena. Ono kad je tu bitno u biti kod ove priče da nam se tepsija lijepo zagrije, da ovo tijesto upadne unutra u zagrijanu tepsiju. Ovo nam je taman. Evo ga, vadimo van. Gle, ovo sve dolje nam treba, ovo smeđe. Sve nam to treba. To ćemo staviti sa strane i lijepo ćemo sad to zaliti. Au. Tako, vidiš. To. I vraćamo odmah unutra. Temperatura nam je oko 180, vi u slobodno pečivo možete na 200 to peći. Evo ga. I jedno pola sata, 35 minuta, vidjet ćemo kako će biti. Evo ga. Salaticu ćemo danas složiti od paradajza i od luka mladoga. Još možda se može ovo zvati mladi luk. Mater. Ha, čujte, to je to, ne, sad je to već sezonica lagano. Uglavnom, tu imamo zdjelu, uzet ćemo paradajz i capa, ne. Jezgru ćemo ovo malo maknuti, jel, da nam bude ljepše za jesti. Čisto toliko, ne. Ok, vidimo se na zadnjem paradajzu. Paradajz imamo, idemo mi na luk, malo zelene boje. Tako. Stavit ćemo ovako, malo, naravno, znate nas, maslinovo ulje je obavezna stvar u našoj kuhinji, octa. Malo ćemo to posoliti. Papra. Malo dalmatinskih ovih bilja, skoro sam rekao ukrasnog. I to ćemo sad izmiješati. Salata top za ovakve stvari. Gledaj ovo, boje. Svježe. Vidiš, ovako. Capa. To je to, a? To i kruh. Ma ne ti ništa. Ljudi, ovo idemo staviti na hlađenje. Još malo. Evo ljudi moji, sad nam je otprilike 30-35 minuta prošlo. Lijepo ćemo mi to pogledati. O, pa da, kak se to lijepo napuhnulo. Tako, izvadit ćemo. Evo ga, i sad ćemo uzeti vrhnje ovako. I gledaj ovo. Tako. Tako. Malo u krug. Neki možda ne stavljaju, ali nama je ovo seks čisti, vjerujte nam. Idemo unutra s tim. Da se do kraja lijepo zapeče i gotovo. Jel se veseliš? Znači gladan sam opasno. Jako smo gladni, imamo tu neke ekipe koja čeka, mislim ekipe sad, znaš ono, jedna kvrgušana 50 ljudi, ne? Kak je Fatman nahranio 50 ljudi? Ja mislim da slika govori više od riječi. I ovaj gle kak je mekano meso. To ćemo izvaditi. Stavit ćemo lijepo tu. Idemo mi po salaticu i idemo jest. Ovo nam je bijelo meso. Ovo ćemo si ovoga odrezati.
Amen meš. A gledaj kak je mekano. Gledaj. Malo salatica. Najbolji mi je dio ovo. Lagano zapečen, hrskav. Piletina lijepo ispečena. Odlično. Znači, ručak, top. Morate probati, kad probate, javite vam u komentarima kak je vama ispalo. I vidimo se. Nekom drugom prilikom, ne?